A very good evening. Northeast window ki dialogue swimming tabi punam po han bamakta da dong hospital metong bramna punam putaram nok chobolo ne nei kokno na krom jari. Ngasi Northeast window na khana nei ne na widong ta pukchari bang si topic who will represent Manipur Rayja Sabha MP. Hari topic asini khoi lakadori ba June gi tang taraga nipan da pangthok kadaba Rayja Sabha gi election Manipur gi oina sit amakhakta masida khoi pangthokadoriba Rayja Sabha election sida kanana MP oigadage haibagi akhoi chap chabadi khangri adubu pukachariba khoigi topic simaksu dumak akhoi tongan panelist singna masa gi speculation da aduga esa ngasigi anchor amoina ehagna hangjagadoriba wahang singsu adumak speculation da kanana oiba yai kanana oiragadi Haidi Manipur ki interest ta hojik lei prevailing situation sida Manipur ki interest ta kanana hena thabak tawrakadage hariba sigi matang da khoi khana nei ne nabgi tongta pukachaba adugumba topic ni adubu khoi hojik Rayja Sabha gi MP oibiriba khoi gi Maharaja election ba sana jaw bagsi khoi gi tang June gi tang kun ga mathoi 2026 chaliba chahi sigi June gi tang kun ga mathoi sida mahaki tenure si loiga dori bani aduga hariba election sigi last date ki nomination si khoi gi June gi tang nipani scrutiny na June gi tang mapan 2026 ta scrutiny lei pangthokadabani aduga last date of withdrawal sina June gi tang taraga mathoi da khoi pangthokadabani aduga hairiba khoi election ji June gi tang taraga nipan da pangthokadabani dumakpo hojik BJP gi oina khoi Rayja Sabha gi apunba seat chani ga nifuga manga leibada BJP gi oina punna apunba hojik khoi Rayja Sabha gi apunba members si yankhai ga nipan 58 hojik leiri adubu BJP gi oina hairiba 58 si adumak retain tawraga handadana thamning bagi wakhalonsu BJP gi maikai dagi leiri hari ba khoi gi topic asi pugachari ba topic asi da hojik akhoi speculation da leiri ba BJP khoi gi number game da yeng kan da khoi gi adumak BJP na lead tawraga BJP na adumak ruling da leibanina BJP gi maikai dagi adumak Rayja Sabha gi MPC BJP gi maikai dagi BJP gi manung dagi adumak oiba haibasi khoi phaglang da leitum na thongba ga chap manaraba wafam khakni adumakpu kanana oigadage kanana hena matik chai kana thagadage haibasi gi matang da khoi khana nei ne nagwidamukta khoi tongan na panelist ahumna masa ge ba warol kya ma thambiduna mapung phan bigani ahan mamakta da panelist ahumpu sakkaminga konana takcheba gi tanja dong tang yang bi pham da thamjage ahan ba khoi gi pabung sarat president people's political party khoi pabung utaram nokchari ani subda khoi oja L Somorjit spokesperson Democratic People's Front oja Somorjit pusu taram nokchari ahum subda khoi oja Jimmy State General Secretary spokesperson RPI oja Jimmy pusu taram nokchari yam nungai jei matam gi oibe issue da khana nei ne jam khana nei ne na butong ta pukachari ba sigumba platform asida khoi tongan ba panelist ahumna isa gi mamal yam laba matam khara khajik tang kai thok piduna miyam da khoi mitna na kong oina bagi damta isha gi oiba warol thambigani haibagi wakolonda khoi studio da len khok pirakpagi damta hanna Northeast window gi maikai dagi panelist ahuma puthagat phongdok chari pokachari ba topic who will represent Manipur Rayja Sabha MP hariba topic asi mari leina ba ihan han ba wahang je khoi pabung sarat talak sage pabung hojik si khoina phangjaba pauge matung ina mayam gi speculation da aduga social media da tongan ba social media gi piece da khoina phangjaba speculation haidra miyam gi speculation
दा हानगी अखोगी एक्स former chief minister Nongthombam Biren Sina अखोगी लाकदोरिबा अखोगी जून की तांग तरागा निपान दा पांगथोकदोरिबा लोक सभा इलेक्शन सिदा महाकना रिप्रेजेंट तौबा याय हाइदना मियामना expectation speculation di taunari adumakpu khoina phangबगी पावगी मतों इना हौजिक्सी मखोई BJP की माइकई दगी मखोई अहुम खोगी हानगी हौजे हौजिक पाइबिरिबा खोगी इनिंगथौ महाराज खोगी लैसेम्बा महाक्सु दुमक मखा चथबगी वाखलो लई हाइबगी पाव फंगजे अदुगा खोगी स्टेट जनरल सेक्रेटरी खोगी ओजा सरदा अदुगा RSS तगी अमा अदुगा हाइबा खोगी ओजा बिरेन मखोई मरी सिनी हाइ अदुबोपु फाइनल दी अखोगी हाइ कमान लेपकदमने अदुबोपु लैरिबा हौजिकी फिबम सिदा पाबुंगी स्पेकुलेशन दा अदुमक हाइबसी BJP की माइकई दगी दी अदुमक इचत चक्कतब लैरबदिना पाबुंगी माइकई दगी पाबुंगी स्पेकुलेशन दा हाइबा खोगी राज्य सभा की MPC पाबुंगना कना एक्सपेक्ट तवी पाबुंग कमाइन तवी पाबुंग नंगथम आइना हान मक्तदा ngasi yengbiriba khwai punamapo aina ikai khunaba amasung लोकसभा बुचरी इचा अनी अखोई की इचा अनी ने इचा नुपी ने अखोई ने इकाई खुनबा नो इहुंबक से बुचरी आई वाखंदा हंतकी राज्य सभा की इलेक्शन असी MP की इलेक्शन असी खरा कंफ्यूजन होइबा कंट्रोवर्शियल होइबा अदुदगी करमबा मी से कंफर्म एक तौबदा खरा वाबा तंजा दतोई मरमदी अखोई लेरिबा प्रेजेंट सिचुएशन सिननी नहान इचानुपी नौ हाइजखिबदो आइना सुम वाखंददी बिरेनना मोस्ट लाइकली हंते किसी सेंटर दगी नॉमिनेट तौरकनी हंते किसी काहलोबसे सेंटर दगी सोइन नॉमिनेट तौरकनेबा मरमदी मणिपुर की एवरी फंक्शन से होजी सेंटर दगी लोइनमक आरान बसु चुंथोपा ngamdriba सेंटर दा मोइन तौरबो अदुगी मतुंगिनानि पुलप अदुनानि अदुना मसीगी requirement si yamna kanna akhona discuss tobsu akhona mapung phabasu oiroi aduga hojik lairiba si moigi hojik lairiba chief minister oiramani na magi qualification dil loina mak laire MP moibaki adu aini sumkhanjabata mana MP mu oiraga akhoigi chief minister moibada ngamdaba thabakto maramdi parliament rajya sabha da adum question khara raise oraga मोन द होजी मनुंग द बर्निंग ओदिबा हाइनिंग बा खोनिंग बा सिंगसे सिदे फोंगदोंग दसु राय सभा मा आर्ट पार्लियामेंट दि फोंगदोंग ngamनेबा अदुना मणिपुर की ओइबा इंटरेस्ट ता को अदि मसागी सोइना अदि माना इंडिया की लेवल दा अखोय मणिपुर के से फजन फोंगदोंपसु ngamani अदुना आइ वाखल दि एजोन टुडे द होजी लेरिबा कैंडिडेट आइना माना ख्वाइदे फै हाइबि वनते ख्वाइदे फति के आइ वाखन निको आइ जज माय ओन kind of thinking ni hoji lady ba tholk pa se the present mana akhoina ma khala adi ko mana oiraga di manipur da kitang change ma mana yam ningam dabna thokhe ba khara monda thabak se pangthok toraga monda nangi ba do si parliament da MP moin selaga di si mai party ki kanu to ado 100% do with the ma khara freedom of expression laini ado mai thabak to su khara kanu power su laini ado mobilize to the koi party sigi moi BJP oro man atu party m yoro su ado mon mai fan Rajya Sabha ki MP ka si fan yam chawi local development se ado Manipur ki damoti in overall da di ai khan bada hojik lai ba mari manga simanung da Center na billions nominate tauраga di Manipur ki interest to in funny hype of from jai thamjake han badon just smile losinjake Okay, thank you very much thagachari ai makha chathajabo inai oja somorjit lagjage oja somorjit akhoi pabung na budi akhoi oja biren si center dagi nominate taurakadra haibagi thajaba masu lei hairi maramdi yam pendana yamna nungaitana maksi resign tawraba matungda president rules se khoi nearly chahi amam thamgibani adubu nakalamrumda oja somorjit khoina yengba yari si mahakna chief minister oiringai da mahak si resign tahongiba haibasi center na ma se matik chadi haibane ba nakalamrumda yengagadi matik chadi haidana mabu delhi da chalurba matung la akanda resign tawhaline ba
अदुगा प्रेसिडेंट रूल से थमजल्लिनेबा अदु इबा तारगदी महाक्सी अमुक नॉमिनेट तौरेना खलसे ओजा सोमरजित इफ अखोई ओजा बिरेंसी नॉमिनेट तौदना चले हाना खलगसु एस राज्य सभा की मेंबर अमा ओइना खतंग लेरगा मिनिस्टर अमगी फम अमत फंगदब तारगदी अखोई ओजा बिरेन की खतन नतना बीजेपी की ममाई खुनिंगाई ओइदब्रा हाइबगी मतंग से ओजा सोमरजित मसी करी कमेंट थमिनी थैंक यू विंडो टीवी को हुजिकी क्वेश्चन से यामना खितंग कॉन्ट्राडिक्टरी दी ओइरनी मरमदी ओजा बिरेन की मागी जर्नी पॉलिटिकल जर्नी जे सुम थंबीराबनी ना हाइतारे को आइगी साइड की दी कोई की गसी की हु विल रिप्रेजेंट मणिपुर एज राज्य सभा सिदा नो डाउट कोइना येंबे रिसे ममांगदा गसी हंदकी सिना 28 सुबर राज्य सभा की कोई मेंबर थाबगी कुलक सुबो ओइदुइने ममांगी ओजा बाबानंद द ट्रांपन तोरकांदा कोइगी हंदकी लेसेम बसना जावबसिना कनो ओइरिने बको अदि मतुंगदा ताइ कुनगा माथोइ सिगी सिदा तौदुइसे ताइ टाइम तौदुइसे हुजिकी पोसिदेदा अखोइना हुजि स्पेकुलेशन जे अखोइना येंदुइसे बीजेपी की मेंबर अमदी सोइना चलनी हाबिसिने बको अदेदा मपुंगोइना क्वेश्चन दो राइस पुखतपिरबनिना कोइगी ऑनरेबल हानगी एक्ससीएम से सिगी मागी कनो खरा अखोइ नैनबि यायबा मरमदी रिप्रेजेंट तौरगा एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ मणिपुर चाही तरेत सेमा प्रजा की सेवा तौरगा लेरमे लॉट्स ऑफ यामना कोई प्रोजेक्ट में आम को मीन पल्लबदा कोई वार ऑन ड्रग्स काइसे अदगी सुगुम सुगुम मचा मचा खा अचौ चौबा मचा मचा माना तौबदा गसागी सही ते तौरमकांदा अदगी खंगौदना कोई कोविड लाखरे को अदगी मु अते अते अदगी मे की तारीख अहुमगी थौदौ सुम थोकपा अद गसागी पोचिदा गसागी पॉलिटिकल जर्नी जे द मागी अप्स एंड डाउन्स मैम लेबसे द खंगौदना मासे मु कोई रिजाइन तौरे को रिजाइन तौरे अदुगी रिजाइन तौरगा उजी लाक्पिरिबो क्वेश्चन से रिजाइन तौरबा मी अमना अमुका मु राज्य सभा थाबसी करी करम स्पेकुलेशन ले बिगे सिनेबो अखोई मियें दगी एज ए डेमोक्रेटिक पीपल फ्रंट की मियें दगी मियोय बजे अदुम सोयबंगा मदुम तो इको टू ईयर इज ह्यूमन मागी जर्नी दुदा अदुम खरा ग्राफ खरा नेमथबा खरा वांखतबा थोकनी अदा कोई मोतदी एनी लेवल दा चनिंग लोग जजरस नोबको राज्य सभा की केनो से गसागी मयाम की पास हिस्ट्री मैम जो कोई केनो मो इन थम खरसेबको अदा कोई नो जी पामजरी दी मणिपुर दो जी लेरिबा इशू से मणिपुर की ओइसलक्तरेब वर्ल्ड वाइड ओइसले हुजिक इशू से मणिपुर खते की ओइजरम बजे इन मुनिंग सुम खनरम बजे कोई की कोकाई लुकाई यावमे लेकाई की ओरपदो क्लब यावसलपदो नत्रगा कनागुमम लागा खामतोक्तदी यादोइ मोंग द वर्ल्ड की एरेना जिदा every single world की topic नहीं ना रखते मणिपुर की topic याव तो लेते हैं वो जिसे अब इसी की ताकत से देदा irrespective of any XYZ को कोई की अमसु इसनु अदुगा BJP की ओरगे सो अकोई न पाम बदी कोई की मट्टिंग लेबा मी से मी पाम ये उजिते था बदी मोई था करनी मरम दी नंबर गेम निना कोई मस्वाई से देदा कोई की कनो की मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली से दा हुजिक लेरि से होमफु लेबदा ओनली मंगा मुक्तने बा साइड अखोइना कनो ओइरि से अदुगा चत्तरिबा मिसिना मणिपुर की कोर इशू से कोई की स्वाइदगी नतब स्वाइदगी नतब थमोइदगी खंबीबा मी कोर इशू से तसेंगना कोई नेशनल हाईवे चप्पल गमद्रिबा इशूस सेंक्शन हारबदा का आईडीपी की इशूस को सिंगो जे रेस तो गंबा सम सम आई पुखलरोनी हाइबगी राज्य सभा की मागी केनोद पुखलरोगा अखोई जु खंगजे मरमदी लोक सभा दगी लाखर पोट मैम जे राज्य सभा दा थादरगा राज्य सभा की केनोजी कितंग मयाक्ति चमजरगसु इशू पुखतपदी याइदना वॉइस दि थोन बि याइदना को अदुगी वॉइस थोपदो लाउड एंड क्लियर थोप ngambami फजना कोई की मणिपुर से सी मफम दि लेरबनी को ऐसे थमोय दि पुखलगा ngang ngambami अदुगी इशूज मैम जे इंटरनेशनल एरेना दा फजना मचा खाइना पीब ngambami अदुगो मी चलन बदी यादबरा मोई मनुंग हानगी लेबा XYZ लेसे मसना जाबजु अदुम हुजिकसु अदुम मागी केनोजे काइजेब नद्री RSS की थोरक सनु XM जु थोरक सनु को अदुदगी अखोइना फजना अखोइगी प्रजा मियाम की इहुनजे फजना खंगब मी याम पाबे हुजिकसे याम पाबाइबु राज्य सभा की ओइसनु देगी MP ओइसनु को irrespective of every अखोइ पार्टी दी अखोइ किसु खंजतरे अदुगा मखोइना हुजिक थादे यादे हागा थारिबा पोसिंगसेदा अखोइगी ngसागी पबुंग कनो थंबिरिसु मागी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड अदुदा चावी खोली 5 crore
correct me if I'm wrong ko sumaina lakpa zai da akoi gi ngasi faw da public domain daga ko koi gi Rajya Sabha gi entraga MP gi local area development fund krai krai de sin na kar gi gai si koi ji khang de ba Yes, very the scheme na kari gai legi gai Yes, yes. Rajya Sabha na to ya ba scheme ji kari no gai si Yes. adu ga ji khangan ba ya ba mida yam na transparency le ba ko aina kari gumba Rajya Sabha gi MP ni chalaga di sakhut thorang gi da health sector gi orsu sports gi orsu agri gi orsu ko adi any koi gi IT gi sector do orga su school gi orga su uji need ki kari gi mani India ji pa jamila wore education system da sigum gi question gi je ai nokhoi myam da yam transparency leina akoi puthok da ai thawai yauna debate to yauja gi ga haiba adugumba mi yam energetic oiba active participant to ngamba koi gi magi kanoda cordon den natraga su thola ga su akoi sai da la ga su ifal thola ga su ma se ngakta sangje da mi kachin kwa da MP ha ga di not only chatori ba constitution gi oiroi manipur gi mi oirabni na every kano si chatpi raga kachin ke periphery chatna swai da laktana khota targa mayam je phasan tana dana tina dana torga pukhatpang ma mida adu bu midu ne ba democratic people pharna pamjari ji adu na ta dana koi gi sidagi tatkharaga hana gi akoi di nominate torga dum ma Oza Somorjit maram da thachake hojik ozana haibiri ba personality quality character behavior chele ba ozana panbiri ba pambiri ba Yes, state yes. ki interest ta thabak tauba toba state ki core issue khangba hojik burning issue leiri ba sida at least khara da oisu inthan bangamba misak tune bozana pambiri se public debate ga yamne expect tauri se adubu hojik aihak na panjaba khigi Maharaja Leishram Basana Jauba aduga khigi state president sarda RSS ki maikai dagi amma hare aduga khigi oja bire sigi makhoi mari sida oja thajaba lai kamai dawe thajai maramdi hojiki Rajya Sabha gi keno jidi ai sa haje bido member of legislative assembly gi sidagi khoi gi vote tor ka duini na ko moida thajabale adubu thajai yage jo khoi gi sidel le ba magi protocol rules and regulations di khoi manipur di kuire da mangi ba maramdi akhoi na gusi lai se high command gi keno sima mami chaw na tara la khre ba sidai da moi na ngang ni ma mayam ma khut punjan ba machin men bi ba mayam sina ko sidagi di cham cham na nominate to godo mi sing to khoi gi ya da ba gi hai tare ko adum thakat chalaga hayenga dagi high command dagi adum chithi macha ma na phone call macha ma la ga adum togini gai ji koi public ki keno da thamoi da public ki keno da yaujaba ngak ta ne ba adu thajai hai ri se koi gi XCM sina kari gi demak ta mayam na huji number 1 da thamino gai se first priority da magi maming yauri no gai se adu gi tongan ba magi keno du di ingredients du yaujare na ngasai gi hana pabuna thamino ma CM oram da ngasai to ho da bakra adigi ma ji resign to han bagi mong du su mayam na sidi open secret ne ba aduna ma resign to gro matung da manas lari ba film se da adi sai anchor na hangi ba kari guma ma isam sam na Rajya Sabha chalaga mangon da kari guma macha mama PB ragadi ma je koi manipur ko na mangje bu oi duini at the same time koi gi BJP gi keno da su CM mo oram ba Rajya Sabha chalaga mangon da kari guma post ma PB ragadi koi da ma BJP gi da su amu ba kali na tai ba ya ba gi uthok pa leibra gai se asim gi line du chalaga di tawi bu khudi mok se PB ragadi phagadoi ne ba ko adubu hai ba khudi mok se akoina unpredictable oire hojikti hadi hanadi smai to ga mamma gadi ngala adawni ngala gadi mamma dawni nugala gadi adu lagani and leram system je sigi BJP gi sarkar sida akoina mamang se ting urapada adu myam je tong tok ta bai tare ani moi mai high command gi khwai gi supreme level da top level da post level moi ani hum du gi koi gi nachan du da ko chat ba gi mo si la khrabni ne akhoi ni se da pi ba comment gi di sum pangpi pi bai mong ne ba adu ga last la ka do ba sari du da gi chup na u ka ba tar ka do po du di ngasai gi high command da moi ahum mari le ba do moi na tak lu na ba button du ne ba sa gi do ji si myam si high du na su ngasai gi procedures myam di kan ba di adam ni na po che BJP gi member amadi soidna Rajya Sabha da chalani chatpadu XYZ anytime matang na chapiu akhoi gi site gi thamjari je chalaga su mating lei ba mi
issues में जिस पुखर पर मुझे debate बजना मणिपुर की इमाम की दबंग तो चट पर गंभीर मीरो उबियो है बनिदा मणिपुर की दबंग तो खाला के चट पर मिदा उबियो बा ऐसे नेम चेक अदम चला का आई निफाम बोला तो मैं तो का पार का कनानों इरा का तो बोला तबा थमु दिंग गांबा आवाज़ बता रहा मैं अब जी मपाउजी पूर्ण गांबा IDP में चाहिए हम चना मई मजेंद्री की मरम जे आई करी मुखा हाइजन नहीं मसी मतांग आई थमदे दबनी हाइदर वॉइस थोपंग मम्मी सिगुम में हमसे सिगुम में चुम थोपंग करीगुंबा कोई की मसाद करेक्टिव कनो में मेजर्स पूर्ग चखिबा मिदा दु ओइबियु अदुगुंबु ओइरगदी मणिपुर मियामना irrespective of the BJP ओइसिनु हानेगी ओइसिनु कोनेगी ओइसिनु मैमसे लोइ कावरगांदा नाहापुदी अखोइना सोमदा कंदगी कुबा खुदगी को गाइद लेदुबो मी म ओहेनी हाबसि मदि अखोइ DPF साइड की थमजबनिदा अदु नतरना इजम जम मी मना अखोइगी नॉमिनेट तौर इजलबनी हा चखरगा मागी टेन्योर लोदि बोक्ता सुम अखोइ दि थागरे हागा अखोइ स्वादा खंगदेना MP की मथौ अखोइ खंगुम दिजेगो MP ने करी तौदिनो मागी लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड करीनो स्कीम्स ने करीनो माना तौरी बथौ मैमसे करी के ओइबि हाबसि खंगन बिबो गंबमी थोलो खंगन बिरो पब्लिक डोमेन दा तौबिरो अवेयरनेस पिबिरो अदुगुम मैम अदुगा ख्वाइदि इंपोर्टेंट ओइरिदि गसाइगी मणिपुर कायरबसे मसि मणिपुर कायरबसे की मतांग सिदा वॉइस थोपंग गंबमी अदुगुम चटपियु हाबसे मसिने अखोइने हान बिगोने याम क्लियर न थमनिगिसे irrespective of अखोइगे हानगी नहानगी मरकी हानदी जुम यावराबा काइदु नतबा any cost adum afaba mi adum thabiu sinida afaba mi thabada manipur gi issue core issue je fajana marik chum da thamoi da pura chatpangam mi do adune ma khoine pamjari ni ai smaya hana madam smaya thamjage okay thank you very much thagachari makha chathajabo ina ye khoi oja jimmy je khoi gi RPI gi spokesperson khatana tana general secretary gi pham su pubiri bani adu dana tana khoi NDA ga alliance तौरगा चटमिनरिबा अदुगुमलबा कइनोमा खक्सुनी आइना ओजा जिमी दे लाक्सनी से ओजा जिमी हजिक अखोइगी ओजा अमदी पाबुंगना पनबिगिबदसु हजिक राज्य सेवागी जून की तांग 19 द पांगथोकदोरिबसिदा मसिदा कना कना थोगलकप याय हाइबगी ममिंग खरा एहाकना पंजखरे खोजा हाइरिबा पंजग्रिबा ममिंग सिंगसिगिदा top priority da number 1 priority da piri se khoigi former mayam gi speculation da number 1 priority lai se khoigi former chief minister sineba adubu chief minister na mahak asi matik chadi haidana mahak si resign tawre president rule leire adugi matung hauzik bangthok kadori ba rajya sabha gi matang se da top priority da ma leiraga su atop ahum amasu yauri banina हाइदी बाबुंग नसुजुम पनबीबदा एलिजिबल क्राइटेरिया दी अखोगी हानगे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखोगी ओजा बिरेना एलिजिबल क्राइटेरिया दी मागे दी लोइमक सुई मा लेजिटिमेट ओइबा एलिजिबल ओइबा पर्सन अमखकनी मिरेप अमखकनी बुदी हाइबिरी को सिगी मतंग सिदा अखोइने येंगदोइसे थबक तौरकपदा ngसागी एलिजिबल ओइबा क्राइटेरिया दु खक्तंग येंग बियादेबा लेबाग नुसीबा स्टेट की इंटरेस्ट थबक तौरकदबा कोर इशू खंगबा पार्लियामेंट चलगा वॉइस रेस तौबंगम मीदुनेबा अदो हाइरिबा अखोगी ओजा बिरेन से अमु खितंग नाथैरा कांदा ngसाई अइना पंजरिबा मियोई खरसिदा हाइरिबा मणिपुर की कोर इशू अदुगा स्टेट की इंटरेस्ट थबक तौरकदबा वॉइस रेस तौबा ngमगनी हाइबा अखोगी ओजा जिमीना थाजबा मियोई याउब्रा नत्रगना खोगी ओजा बिरेंदा दुम माना ही इज द बेस्ट अन दुम खंदोरी ब्रोजा करी कमाइन तमी ahn bada punamakta khurangari and thank you for giving this opportunity as well to you speculations is very high akhoi punamagna khangi sida mingla isini ama matangama speculations to badi fai because aduna oraga discussion se mamang chathabani na speculations is always good ado aina haining badi अखोगी लेबाक से अखोगी फिबम से सी उरगदी स्पेकुलेशन से तौरसी अखोई प्रे तौसी अदुगा रिक्वेस्ट तौसी हम्बल रिक्वेस्ट तौसी बिकॉज सी दी इलेक्शन नतबनिना इलेक्टेड ओइरोदबनिना यूनानिमसली अखोगी रिप्रेजेंटेटिव्स रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव मैमना थागदबनिना अखोइना हाइनिंग बदी थागदबमी को कंक्लूजन द लोय मानरक्तोइने कइनादि अखोई लेबाक से वारेबा मी पुना खंगेबा थागदबमी से formidable personalities को
vocal oiba clarity of vision in regard respect to our state akhoi gi sana leibak she divide and rule policy da su leire awaba kya su leire chahi mari makhai almost adubu situation se adum chap manana leibrai na khali awaba se nom nom gi sum henjala eba aduna akhoi na pami se di akhoi gi RPI athwale party sina di with due respect to all the speculations and wishing best to everyone humble request thabir gadaba mi she a person he or she should be a good driver gari atang ba leirasu driver du na phat thau ba itra ga accident se thok toine ba aduna ai doubt to banate ko eligibility criteria oiro mahaki roles and responsibility whosoever asuk kuina political ground de leiraga haite haibedu so ya banate but akoi na haining isidi akoi gi state sidi am tongali akoi gi state oina yengsi other rajya sabha da chalaga ojana haibedu na ko sum pham da na che pairaga pabadu adu natte akoi ima iben myam gi pirang kya icha ko inaw lekhidaba myam adu myam gi awaba myam se ada phongdok na ba thamoi dagi ngangbiu ko depend to biganu kanana kari hai adu ko na yengsi akhoi gi awaba matam da kanana yengkhige kanam yengde adu egadi akhoi na representative amma thaba kanda adukki matik chaba oigadaba ada vocal oigadaba kwaidagi hana vocal oidaba se sine ba akhoi gi kwaidagi problem se parliament ta chala kanda haiba ngamdaba se adu haiba ngamdaba do at least haiba hobiu number 1 request di aduna adugumba personality ama thaba taba ada chalaga tarka toba ngamba debate toba ngamba haira kanda karino haibase akhoi gi situation se yam clearly thamba ngamba ma mi darkar oyana khali irrespective of whosoever asida di akhoi na aidi akhoi gi party one di akhoi speculations tawning de because end of the day adum khangadaba mi khallaga thagrani so humble request hai tare ko because akoina peace pamak panina wara abanina lan che pamaktra banina situation se khara ingna tapna amuk normal oi haning banina adu khatang di ai hainingi kainai di mi ama point or di everybody is good capable in one or the other way potential punamaki wangi potential wangraga bo list mi mari lakadro capability labor duna ni aba laise ai ama lakpa yaro nang ha kama lakpa yaro they are good enough to control the situation the only thing is ada chalaga ngang gadaba ada chalaga high gadaba akhoi gi awana myam se ekdam center the point to point and bring the resolution don't come with the question mark again ka akhoi da amuk hanna kari sina kanano sina karino shi karam batau doino adu natte akhoi na pami se leader ama pami akhoi gi lam sigi oina leader ama center da represent to biu aduga implementation gi wangang biu khangbadi myam na khange aisu khange nangsu khange amasu khange implementation do kadai no ude haiba do chahi manga hai se it's a good number of years but akhoi gi di lan na situation sina ya khidabani na implementation so what le bhata jai what le adu egadi hujik laktori bi kano sida tenure sida rajya sabha oiro yo state ki oiro everybody akoi focus taumina si bring a change so to bring a change you need to have the clarity kari hai doi bano kari awa bano hai bese si khatang di thambiu hanjan ai hak haijari whosoever RPI atwala we support anybody who is good anybody who is honest grounded akoi ima lebak pun nungsi ba thamoi sengna ai sira su yare ima lebak ki dam ta khan ba mi se akoi na dum support tawni whosoever it is no problem at all khali akoi gi problem yam se hai biu aduga resolution porak piu khud se hangna di lak pi ganu ima baba na koi raga lak pa kanda mithai oiro gi poira porak pan da akoi harau je akoi se loina angang ni ima lebak si akoi ima se kansi lak pa kanda baba oiro tamo oiro iche oiro chakadaba punamak kainom di porak pi akhoi amta harau jage hai be wani akhoi na RPI na hai sidi okay ma'am ai wahangam tangka han jauge hari ba hozik panjari ba maming khara dudagi ko ngasai ai ni so han ba da dum haijaba dune haidi sidagi akhoi na khoi oza bire na phani bu harasu akhoi ining thauna phani bu harasu khoi ge oza sarda na phani bu harasu amana bu phani bu harasu akhoi ge apam ba phaniam na leiraga su mana chalaga khara di pharani haidana khoi na wakhal da aning ba apam ba khoi gi expectations mayam high oina leiraga su final decision di kanana loge haba matamda akhoi gi high command na lorap toine si si da ne ba akhoi na kaim da tawba ngam ni se adu na
Sigi matang high command gi matang lap pasidane ba wari yamna luri se ngasi phau bada khoigi president rule gi matung da oja khemchan gi government ama leiraga su Manipur chapa maitai ga kuki ga khak cham badagi ngasi tongan ba series of chain reaction ni Right. fusion reaction ni hojik thoi se Right. community reaction ne hojik thoglai se adu iba targa di akhoi oja khemsa lae hargadi masu direct delhi dei khalakhi bani deputy cm su direct delhi dei khalakhi bani adu iba taragadi high command khalakpadu da haragadi ngasi akoi chain reaction si thopam thopra oja khemsa lae kharadi thopam thokdro sapabam thoeba oja jing Chume. madu phabagi mahutta pura tayona bane ba hojik lai se Hoi. lairi ba community mayam se amaga unaba yadana ba hana free movement akhoi khak chatpa yaram damdo hojik lairi ba mayam se amu su chatpa ya salaktri ne ba adu iba targadi akhoi na phaniamna Rajya Sabha da chalaga voice raise tawru bangamba makhong thilu bangamba Manipur gi core issue law bangamba hairaga su finally ngamgadaba misak to ngasai high command gi pamdaba misak oiragadi adusu we will be helpless kai haibini me Sida hiding is a high command na select tawraga tharaga su chatori ba mi sidi akhoi gi leiba ki na troiba high command na uri ba akhoi na sida akhoi na chara sidliba akhoi na inflation face tawriba imai ben myam na bazar pham ba ngam da ba myam se high command na uri ba adoi di mahak se leader ni na tharaga leader du na high ba ngam jaga di kari kana doino ba थाजब अमा अखोय प्रजा सिंह थाजरगा मी से बहुत थादरगा अखोय मिनिस्टर ओइरो जो ओइरो ओइरे हुजिक सिना हाई कमांड की सिचुएशन लाए याम चुमी अखोय क तौनब कयम लेते अदुना बु हाई देसिनी यामना फॉर्मिडेबल पर्सनालिटीज अखोय की लेबा की खनबा मी चटलो एनीबॉडी खल्लो हाई कमांड ना खल्ले से करिनो हाई कमांड ना हाइनिंग बदो हाई हनिंग बगी दमक त चटोरी ब्राइबा और अखोय की इशू से रिजॉल्व तौनब चटोरी ब्राइबा अदुना ने आइना हाई से स्पेकुलेशन तौरगा सुकाना दे अखोय नदी जस्ट हनिंग से once again reflect and remind and analyze अखोय की सिचुएशन से बार तुम खनबी ओइबा खल्लगा ngangbी ओइबा हुस ओइबा चटपसे करम हाइना ममिंग अमा हाइरु दोइनोइबा अखोय की सिचुएशन सिदा अखोयना ममिंग कमाइना हाइदो लीडर दि लोइना फबे लीडर गातनी just somewhere foundation limitations lebagi haiba ngamkhide na khallasi but isn't it height this is heights right ado ising duna pathara ga di akoi toti thaliga ising duna pathara either you snatch the balti or you take out the pipe so one or the other way di tautab ni dana adum ising do manghalu badi ade dana aduna manghan base pamdre so na no more speculation please to the government, to the state government, to all the representative whosoever there, yamna thamoi sengna khoi na haijari as a praja as a layman oina ko spokesperson gi nate layman oina khoi yam ware akhoi gi wa sitang di amta pubiu amta transparency leti amta roles and responsibilities se phajana amta tobiu akhoi na dom support tawgani irrespective of whosoever goes what party that doesn't matter akhoi gi damakta lepio akhoi lepke. Okay, thank you very much. I makhat sa boina pabung de lak chage. Pabung da su ina hangjaning ba wapam si khoi oza somorjit da su ina thamjagi baduni. Khoi gi oza birensi ma si nominate tawdana maksi oire na khala se pabung. Sai na haija baduni. As ichamchamba Rajya Sabha gi member ama jamjamna post amata phangdana mahak se lairagadi BJP gi su adum mamai thiningai oiba khakta natana oza biren gi career su mang haibdi magi political career si mang tharak pagi keno amasu adum lakadra haibagi chingna ba amasu dum phauda banate pabung sigi matang da di pabung gi mota haidi hanagi chief minister former chief minister su oiram banina if akhoi oza biren si chat pataraga di mahakka chanaba post ama sit ama minister ama phangani haibagi thajabase pabung lebi bro main toy nati yam lale wahanse akhoi yam mature roiba politician junati aina haibita akhoi panganga hetu oigda sunati ai wam hajike Rajya Sabha gi MP singsin si Minister of India de masing khangdana lei ko Rajya Sabha gi kani MP singsina ibon RK Jojan su Rajya Sabha gi MP ni Manipur da su
adudagi India da su yam lei ai masing hojikti kan ai hairaroi aduga akhoina khangadabse Manipur de Azun today da akhoi gi ngasi bau da politician sing se MP se Lok Sabha gi wari su oja angtani aina namu MP candidate oja hek hobudin ngasi bau bimol bo oja angtane ba oja gi vision city only classroom ne ba aina hajabato ko vision leiba practical knowledge leiba masai experience leiba Manipuri menu practical ko knowledge level experience level mi to know ba ka na matik sa ga tabni state ma phar ang hang de metric ko pass to pa ang khol pangchong chung maduna Manipur lai khata ri sine ba ko ain haijabadi MP Rayja Sabha gi oiro Lok Sabha gi oiro MLA mo cha ba nei all human being ni moisi firstly educated we get tabni ko like la chu ge tabni Manipur history khang ga tabni politics si kari no khang di Indian constitution khang ga tabni Manipur history khang da mi dina mayam si history khang na te ko ayam na history khang de ba ko hoji any MLA da any MP da ai hang je ge ba question khar mo he cannot answer 5 question bo hang ba thum ba ngam ko ai ni hai habi wan te aduna ngasi akhoi present situation chida solve tawada mi kana su leite dana India na kasu they are not interested in Manipur ida kasu interest levelite akhoi maitai masa sing sina akhoi jina Delhi dagi adom sanaraga leirega akhoi na wa mo ngam je phamule posum taw leire masi akhoi kari de werang bani ge bo example thar hai ge ne Lok Sabha gi MP dane Kushwan Singh ko Nargis were me bini Hema Malini ni Jay Bahadur ni mayam se yam le distinguished person ngate yam le ba ko Lok Sabha de Rayja Sabha gi min hen MP ne ra ba le India gi level ta mo si nominate to bung hakte ni ko mo si nominate to bune ba akhoi Rayja Sabha da sel gra hi dumping na te ba ko akhoi any politician ji Rayja Sabha chakra ga my career de lori ha ba na te ba aina ha bi angle de sini Birensi masi mai aina sumta ki bada uki bada chief minister si all of a sudden masi makong yo makuji punjin mane ko mane iban sida chat ke chat ke no khot ke no mayam na madu kari gino akhoi na BJP national party roi bani akhoi isagi oi ba combine sida da original party na palmo ba ko na hoi to ri khongyom de bok to ya di nam din to tani akhoi isagi oi regional party palmo ba ko Manipur province ka su si mo India na mi ne pangtuk to ya ponti ni isagi Babung maram da thachage aji babung na khogi ha oja biren paling ai matam da mahang na thabak thauram se mapung phana tawba ngam da basi khogi high command na makhong makhut se punjin bani hai biri ko just like that oja khemchan su ache chuni ma rubber stamp ni hu ma oja khemchan su oja biren da pungi ba makhong makhut to ma ne hen sathi ne pulle hu ji khemchan ne sathi ri Kemchan sin birendi kitang bu tawang masu Kemchan sune ba aduna akhoi di sort of akhoi regional party ni hek Manipur da pandringi di Manipur sumai sum lai ne ba ko akhoi na kha chi aga khut ta sel aga panga ji phuk to aga akhoi tumin na sida laudana ne regional party ma akhoi combine portable wai ba pulap punjin magi regional party balgar Manipur they all be change ko aduna te kasu student ga mo hoji moina namduna kanano ma any person they will select ko akhoi ne sumpang hai bi bire no be any person oi bi akhoi ne khanari si mong do oi da su ye atopam he do oi da pu ya ko ado oi ri ba mi duna apabu ore ti akhoi lai bu phare tan ko moina khale to ado moina ti apabu ni ti khale oi ha ado moina hai bi ya ga da yes min do ne moi khalak to si akhoi ne khan che ba ko akhoi si dai da isani ga akhoi marin heta kano tawraga ka suoi ga tanati adun hojik si akhoi na khan ga de akhoi ni ishor khoin ngo de mangai re ba ko ishor khoin ngo de mangai re ka su akhoi na si wari ba si di 16 October 1949 dinga si bo de wa den le ri si ne ba ko ngarang na te nga si ga na te chahi si ki na te ba ko nga si akhoi na pulap wakhan khan jara ga praja si hojik si MLA mayam sin tha to do ni dna bo se ko nang MLA mta matikcha suitable ba MLA mta hayu nga si le si de nang isho dong na lat pa ba MLA yaw pri yo ko temple de thamaga ma si lai dong la le si na praja si la le si moi kan tu bi moi den khandurin me ba phata ba sing na pha ba khala ka dra adu ga afaba sing ne phata ba khala ka dra moi maruk ta ne adu na khoi ne yam na expect ID yam na expect tong ni nge lete ko sum hai gi be gi wakhan da man adu mai to ra di phai hai bi wani adu ga mai ki si Rayja Sabha hai chalaga ma minister oi bo oi da ba ka su
moi adugi kaitire ka shulai ru ko madam di minister se loina piga to senati aduga manipur lai ba se senje di india atu bo wa pam ta jige ko akoi maitai ne tali ba si india digi tongan ba natra ha koi pa bung thabe naga ne tali si tongan ba ne kuki ne kari tali kuki ne kari tange kuki len tali akoi di lairi mafam je nuai ne leji ge hai ba ne moi india gi kan contexting se ba ko moi na hari india da moi hari si kuki len tan ba si moi na mafam da manipur na tu moi mafam da pire de dum yani moi di lam leita mini na e pare महाराष्ट्र की नत्रगा यूपी की सी मफम से नोई पुलअप चलो लम याम हमले मोई तुम सखिने इंडिया गवर्नमेंट छिनबी गेती अखोई मणिपुर से याम पी मैते की नत्रबा मोई याम हांग बई मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट से यूपी मध्य प्रदेश करी द मोई से कुकी से लोइन चखरो नो दे अखोई पी गे मोई तुम सखिने मोई ने पामिशन विदिन द इंडिया द अखोई नुआई जन रे जे के हाइबने अखोई मणिपुर सिना अखोई ना इंडिया दे खाइदो कनी इंडिया खाइदो से मोई द अदुदे ऑडियंस हाइरो मतंग साथी अदु खेने है बे एमसी मीने नुक्सिगेदबा वहाई वता खर लई वाखन दे नुआइगेदबा लई अदुगा अखोइसिन थबक सुखु सुदना मीने पीरगा नीरगा सार अखोइ दम साइर लैनि हाइबसिदि कानाने कनो तौतैनो अखोइ ngasi एजुन टुदे अखोइ मणिपुर की व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन अखोइ मणिपुर दे लैरिबा अखोइ मैते की कंट्रीब्यूशन से करिनो ने ngasi अखोइ डेवलपमेंट वा करि तौरिगेबा मीटिंग मसिंग खगदना तवी को अद रिजोल्यूशन दे जीरो को अदगी पार्टी से मसिंग खगदना लिखली मनुंग द मिनम बंगांग मयाम सियावरी आई केसु हाइजनिंग दे को मदु मयाम टाइम विल ब्रिंग इट को अदना यू कैन नॉट डिसीव ऑल द पीपल ऑल द टाइम हाइबो वाही से बे मा खोइ निंजंसी इ अखोइ की फजा फजा बो वाखन फजा फजा बो वाही अफबा पुनमक इंग्लिश की लैंग्वेज दे लेबनी को मैते लोन दे लेते अदुन अखोइना वाखन जे नॉलेज इंक्रीज तोन गे हरबा अफबा खंग इंग्लिश की लाइक पाब खर दरकार ले को इंग्लिश की आइना मदु आई हाई हाइती को अनति फेसबुक त सी येंग बद कोटेन फजा फजा ब यावबने बको अदुन अखोइ सी माइंड होजी मणिपुर डेवलपमेंट की वाखन सुक्लाई लेते को होजी डेवलपमेंट दे खतंग है केनो त लाहरावबा अदगी केनो तोबा अखोइ की कम्युनिटी होलम दे गसी डेवलपमेंट की करी लेकाई लेकाई डेवलपमेंट से करी तोकी न तिंग बिउने करी अखोई मणिपुर करी डेवलपमेंट लेगेबा अदो अखोई इंडिया सिदा अखोई इंडिया की स्टेट अमनि हायरगा व्हाट इज आवर कंट्रीब्यूशन मणिपुर दा मणिपुरी कंट्रीब्यूशन जी इंडिया की डेवलपमेंट करी नो ये हाइबो अनिता अखोई न हंगासी आइगी वाखन दिने छोइरिबसे अखोई ने से हौजी वाफम त हाइजेगे मतंग जाति कोब्रा यूनिट काइन सीआरबी के मलाई हाइदा कोब्रा यूनिट हाइहोगे बटालियन अनि थाजलानी बटालियन थाजे मसे कोब्रा से अखोई कमांडो ट्रेनिंग तौरी बिमा लिन से मकोक त कथल रे मसादी ने पूरा ngafu मुसा माने अखोई सुमाइ तौर अखोई चारे बको कमांडो ट्रेनिंग तौबुदा आदुने कैसे नति ममिंग नि मोय कन कोब्रा यूनिट काय बस ममिंग दिगु वानी कैसे नति अखोई मैतै मचा अखोई की मैतै मचा कमांडो आय बे सिन हेन फंबनी अखोई द तौरी बसे छोरो प्रोपोगंडा वारफेयर नि अदुन कैसु किनिंगाई लेते अखोई ख्वाइदगी मणिपुर दा गसी सोइदे बस यूनिटी लेता पॉलिटिक्स दसु यूनिटी लेते रिलीजन दसु अदुनी को इकोनॉमिक्स की दसु अदि अखोई सोइदे बस 4 पिलर से मसे सोइदे बने 4 पिलर से यूनिटी सुले लेता अखोई दी आई पॉलिटिकल पार्टी रीजनल पार्टी मरी मंगा लेबा वो में लोइन सेमने हाय खंगबा मपुंग ECI ने रिकॉग्नाइज तौब तौदब खंगदे बको हेक होबदा अखोई दी गवर्नमेंट सेमने हाय आई ngak पई वानिता अखोई मणिपुर मिसिंग आई दी कैसे थमोइन ने आई थमोइन नुए बको पार्टी में ले मोजु गवर्नमेंट सेमने हाय अमसु अम तोरे तुम नो पार्टी ते आई थमोइ द खले ओ मणिपुर सिटी बेमा आई वा याम सांग हाइजनिंगते पेनदबा अपेन बियो नते अखोई सिदे मी अखोई मणिपुर की मीगा मपानी मी आम खेने आम थिंग खेने गरचानी को आंगांग सिने तुम्बे होलोते ममा अपा से नुमित खोना ममा अपा मखोंग बाइर खोरमेबा मया मसा सिंगती अखोई मणिपुर ममा अपा मखोंग बाइर गना खोनबेनी अदगी नुपा सिने थबक चलम दाइद नुपी तना आरती तवी हाई दुक हाई तना तवी अदो याम थिंग खेनेबा आई मोई गिन फै हाइबो नतिको अखोई ने कल्चर मनिको होय लम गी चना बिहार तारे चना बिनी अदो अखोई ना ख्वाइदगी नुआइ तबसिन मिनम मंगांग बसे वी आर नॉट ऑनेस्ट आवरसेल्फ
पुचेन सिंह चेदी बा खोय आयाम बसे मिनम बंगांग बसे ओई कल्चर मोय बा पृथ्वी दा इन हाजनी पैसा येन बसे इलेक्शन दे पैसा येन बसे पृथ्वी मपम अमत द येनते आइन इंडिया इ मपुंग दिम सचरे मणिपुर सिते मणिपुर दे पैसा येन कल्चर ने हौजी या मौरे आइबनी मीटिंग पॉलिटिक्स की तौरे आईडीपी मोय 60,000 करा जकरे मी चहोम सी करा जकरे 50-60 मांगे कर लोइन का होरे केनो हौजी हाजी गवर्नमेंट मैम सिना आई पॉलिटिक्स कांग्रेस सु बदुम खो कांग्रेस न तौर मिसे उरबा पाबुंग अमतंग मरक अमतंग थाचरगा पाबुंग दा इना आंगजनिंग बो वाफम जे पाबुंग जु होगी कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अमगी पीपल्स पॉलिटिकल पार्टी गी प्रेसिडेंट अमगी थौसु पुबिरिबने पाबुंग न साइ थंबी बि वाफम दा हौजी कोई लाइरिबा सिचुएशन सिदा कोई रीजनल पार्टी अमना पानबा पुबा हाइबसी अदुकी मतिक तंगाई फदे हाबा वफम से पाबुंग न थंबिरीबा अदुपु कनागुंबा खरन सुदुम हाय अखोइदी कनी यामना डाउनफॉल लै याम नेमी अदुगी मथक्ता अदुद नतना अखोइ रीजनल पार्टी मना माइ पागा चटखिबदा पार्लियामेंट वांगांग बगी मतम फंगोय हाइबसे सिगी कैनो सिमसु पाबुंग मियामदा याम चाउना लैरीबा पाबुंग तेंतक न थंबी बा आई हाजिके असम की द हेमबरुआ जोराते का प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओनली वन लोन मेंबर एमपी मान ने अखोगी अखोई दिबोइदगी क्रूड ऑयल से बनाउनी द पुबद थिंगी बनी को मी अमगी ngasi बीजेपी की ने नत्र कांग्रेस की एमएलए एमपी चामदगी ने लोन मणिपुर की रीजनल पार्टी की एमपी अमन है मोर पावरफुल मधु अखोई रोंग कंसेप्ट ने बा सिदा लेबा मफम नांग थंग कांग्रेस की बीजेपी ना ए अखोई रीजनल पार्टी पालेदी अखोई सेंट्रल फंडिंग फंगरो सेंट्रल फंडिंग इज दे हैव टू गिव इट दैट इज आवर राइट ने बको मी याम बनती बे मसिंग याम बनती क्वालिटी तो ने क्वालिटी दो मी दो मत मी होई बताबा मथिक मगु लेबा मी से सिंगापुर ली क्वीन मतोम दन सिंमिदुती ओनली प्राइम मिनिस्टर मान होल बडी वर्ल्ड की लेवल फोर्स कद लेबनी मी मसिंग के कनो ने मतिक चा द मी चा लेदो द मतिक चा मी एम खो ले लोरे मदु द टोटली रोंग कंसेप्ट ने बको मणिपुर दे मेट्रिक पो पास हो दे एमएलए मैम जिन मोय करि तोंग नगे ने ममाय द कनो ने अमिशान ममाय द कोल लम चली दिगाय त्रो इंडिया की एमएलए में द दुमाय तोब्रो आते पुलप पुलप चतना आदगी चार्टर प्लेट तोंग अखोई याम इकाय नेगाय नि आई मानब दमा दमा पा ले मोय आई चेज व्हाट इज हैपनिंग इन स्टेट हाइबा अखोई कल्चर ने हाइगी बा अखोई गी फतब थबक तो बुजा कोई कल्चर ने बको अफब थबक तो मणिपुर दंग सी एमएलए जिहु मोय मति चाइना काब्रन पैसा ख्वाइदे पीब ngambadune एमएलए का की बिवानी कनो ने इबे मछि वारी सि लोयरा दोय को अदुगा ngasi सब्जेक्ट सिगदे मानद्रे मतंग दमु लाखिनी अदुगा कांग्रेस से 1948 करप्शन के वारी दुम लेको बीजेपी से ले एमपी लोइन ले अदु मतंग जाब सी प्लेटफॉर्म नते पॉलिटिक्स की अरे मतंग जाब हाजेके वाफन हाजे लोसिन जेके ओके थैंक यू वेरी मच सागचरी ओजा सोमोरजित तम लाग जगे ओजा सोमोरजित एखोगी प्रेसिडेंट रूल सी चाही अमा फानिंग चित लैरबा मतुंग सिदा मियामना पॉपुलर गवर्नमेंट अमा पांबा पॉपुलर गवर्नमेंट अमा पांबगी मियाम की डिमांड सिगी मरक सिदा मधुगी मतम दसु स्पेकुलेशन सीएम की स्पेकुलेशन तौनगी बसे ओजा बिरेन ने ओजा खेमचा ने ओजा राधेश्याम ने ओजा सत्यजित ने ओजा विश्वजित ने मखोय मंगासी तौगी कोजा अदुबु तौग्रगसु अरोइबदा थागन्नाई फेसबुक सिदा अदुबु अरोइबदा फाइनली कना ओइगिगे हाय कांदा लिटानगी IDP सिंह लेबमदा ओजा खेमचान चखी अदुगी चखिबा मतुंग इकुई कुइदना सेंटर दगी हाई कमाना ओजा खेमचान CM ओइना खनगी सिमा लेरे अदुगा ओजा बिरेंसी हाई हजिक फाउ मिनिस्ट्री से एक्सपेंशन तौद्रिबनेबा तौदबगी मथक्ता ओजा बिरेंसी करिगुम पोर्टफोलियो अमा फंगब नतेबा मसीद अखोइना उ येंग यारी से एमपीसी मासे ओइरेना खल्लसेबा ngасai oza somorjit ain haijabado मासी पोस्ट अमौ फंगद्रेन खल्लसेबा
MP se chatna bhona bada magi MLA si sung resign tau duine ba resign ju tau tho ba som da su kai ma mung phangdra ba adui bata ga di ngasai som da ma se resign tau matam da su Delhi da kauraga nonga laga hala kan da mu resign tau rine ba adui bata ga di akoina sum thamoi da phaw ni ko oza biren gi political gi rajniti se high command pura thupsan gi gadra haibagi aki ba masu phawda badi nate si su dum yeng ba ya ba angle lam khang ne kari phaw kari hai yam phase question zo koi yam diplomatic oina hang bi re ko koi gi kamu ke ba non kari kara ho ju hoi maning ju hoi mamang ju hoi ri naming namang kang ko kai to bam do le do adugi wari do ni je pai ta re koi gi Manipur gi politics की history से 1947 की Manipur Constitution Act लाख पदगी को कोई ना किसी बोझुम येंग बदा मतलब लिसांग से ना कोई की regional party की करी की इहो लाख की बजे कोई की इहो गुम्बा करी गुम्बा हेक लाख अंदर regionalism की पोचे हेक तो एक को अगर साकी पाउंड से थम्बी की regional party और के दी ting thong na to gudong ni habdo dai jaga du kitang horen losen labda adu kitang habjen jarke adu gi anchor na hangbi gi bada koi gi yam toy na maming panbire koi gi tabiren gi keno se ko koi na panba ya badi sida phamjari bai hak se somorjit se Democratic People Front ki spokesperson oina ju lobi da no ba samjamba praja am oina koi mungda koi gi cha thai ngai thonga na sum pham mi ngai akhoi myam na expect to pot tu ne mai thamjara ga duise sigi post de da ngasai gi ahan da lots of kenone CM sin bagi matang oir pa ya ba CM si kana oi ba ya ha ba da mari manga pan bu do adu na taw myam si yauri ko adu ai su mo pa ya bagi possibility leina ai ni sang sin ai ju RSS ta kai da ai ju to ru ni na adi high command ga ai manung da moi na ta ba ai na tin ba mi su leina kai na ko khanje ba mi sum le ba du ba du loi ma kok thu karkanda koi kamo kem chan CM or bagi wari jisu akoi na khangu bu na te mamdi akoi Manipur da ising jaw je national hydraulic hydro project ki dam do high command chingkalura chingkaluru na paw phong do waling ani matam du logi na akoi Manipur gi valley ji ising jaw ri ne ba high command gi keno je aduna akoi na ngasai thamni do isam jam mi mo ina ina thamjara kanda expectation di pura zero ni amta leite khoi da mokoi dagi oirak pa yabagi potse karimta leite adu khoi na sai aham bagi first round da thamjagi bo wafam du di akhoi ji warabani na Manipur haiba imale bak se warabani na mile sama chat ka double khongthang do step amadagi hobu yai ko always it all started from one step amadi hongnari ngak ta ne ba aduna matam leiri bu jiksu achang mi mama le ba nungsiba aseng ba thamoi chen ba mama gi damak maram da mung khan ba mi ga yu matam leiri haijabani da matam leiri to biu ko akhoi da ji yeng de je tax makhal ani ni ha ma da tax oriented haiba maga adegi result oriented haiba maga tax oriented sina adum sinagra ga ai thopa ai se example ai janu pida ibe ma profito sudu mu hayeng de ai sorat le puya to sudu mu sudi suram ba lit ke taw ganda stiju tam da ba aduna tax oriented aduga akoina hujiki MP chatori bada ying keno thamjari wafam de result oriented oiba mida oibi haibani da sai gi phuri to sudu maga sti ga pajan tak tona henga daga yan biram maga di result oriented ore na aina haram badi ibe ma phuri sudu mu haiba oriented ti oiba adu man tori bu tax di aina haram ma katak tax dung tawjabai wani da ahen ba taw da result to di ai mo da phangan da hai tar adu result oriented oiba mioi oibi haiba kan di political will change yes regi mama leba nusiba change iram damje ai amtang kanthong ge habam change irrespective of ai sai jai do nang BJP di chakhi be ai anything chakhi be ai ko ai bu mana kai do ai pham ken be ai adu ken be adu loi kok thopi garo ba nahang no Manipur gi leima sida koi gi mathauna leba lan mi amo ina puram ni na leba leba nusiba mi mo puram ni to bom to khara dum ai khoi noi de expect to we have se si ni da khoi thammi se aduga khoi na hujila ICD ngasai gi akhoi na regionalism gi posi pusalam tamda akhoi gi DPF ki side gi ga chatpu aradi ko
adu poto mami ta han bangam gi possibility de akhoi gi area na asid lei jai ba adu bu high command ha ba pot na ma moi gi de lei gram ni na madu pot de chang gi matam da di sai gi mathona maring jen masal nungsal adu ada mayam je ayo gi matam da moi je sai gi nungsa sa ko da ka no pethok bu do batar pethok bu mana jara jara lo pethok ga mafam ma khang da ba koi gi saning mo du sa ba ya da ba mida on grani ba akhoi na uji pamidi manipur gi leiriba context de da jagat ta thok da ba pithri de thok da mafam wak ta thoi myam se gujarat ta rai thok tam da tha ma ni din kachwam na kanoi de hindu muslim jitra yana ba mafam da numi tarani kun ni den lo sin ba adum chachal lo sin gi mak ta ni aduga akhoi di ukraine gumba russia gumba manchale ba khoi gi keno se adi israel ga di palestine ge to gi mo ga manchale ba adu ju within the keno gi context de da double engine ga hinab do ko ko mo mafam se da mama gi keno da ina ju thamjagram ni ko khoi gi kangpupi chatri je khoi babu jau bi re correct me if I am wrong khoi na Siachen glacier da no mo thadari ba Indian army da thadari je lupa crore mai da crore tare phok se every single day Siachen glacier je thadari ne Siachen glacier hai ba je napi maka ma hobu ya mafam na te ba koi union of ladakh ta le mafam je se Indian army da every single day lupa crore tare tare ne thadari je adu ya powerful ba mo khoi na manipur da yam to ya gre ko adu to bidrab ni na akhoi da laiba question di akhoi jibu manipur sibu no hoi ga keno oi de trabra ga je khoi question hang ba hong da ram ne aduga laiba wafam di akhoi na ji manipur gi miyam na chat ke dawwa xyz mp sing do thaje badi leite ko mapung ina bjp de chat ke dawwa mla mp sing je khoi thaje badi leite matam di leiri haje bani ko mai te macha moi na manipur macha moi na khoi matam di leiri bani semtok pa ya bagi gun noi de yaw bani mp ya bagi magun je chaw ja ni magi voice ya chaw ja ni mana ngangi bu ko kudi ma ko gi parliament gi gazette loi hap ka dru ngak ta ni loi chang gi ngak ta ni tawri ba kudi ma na pukali ba every voice kudi mak sil nei na ka doi ni lem na toi doi ni voice oi ba mi thiba matam da akhoi na hujik pamjai di nakhoi na chaki do le ra bani na chatou le ra bani na khara to biro hai bani da result oriented oi ba thabak khara paithat piu aduga karigum result oriented thabak paikhat khidragadi koi gi jam chamba sana gi karina noi ji i roi do ba ko aduga akhoi na noi da thamliba expectation do hana de no wa le rabni na manipur history ne na bun da me gi third 2023 gi history jung sati ba political history ji koi gi chahi tare kunta pu matung de si wera ka doi ne ba adu sigum bagi situation ji da moi ne hero oning ga di matam chap chai ham ni da zero oning ga su matam chap chai ham ni da hero do obina phabara zero do obina phabara do di mai gi perception da le re da na adu miyam na di no ji hero yam olan ni ba hero ibu ko don't be a zero mafam du da chalaga hero ibu araba zero ibu araba mafam du da le program da zero or thola ga di adu di ke do do ri na tra adu na akoi na expect tori ji di hero gi kano do role do lobi ra kan da manipur ima si warabani na tori ba thabuk kudi makta ngasai local area gi ro adu gi ro ada gi ro di mam loi tong ni mu akta ni ado han bagi core issue da yauri ba mayam ji moi na pukhat pi ba matam da akhoi si da khuba khudui ne sang sina sang lai ba koi idp singi displaced person the name itself se ta ba da yam da puning da ware ko akhoi iram dam da pokse ba akhoi mi je phajagra ba wahi thigra ba wahi displaced ai je hantura ga di mafam marang khangdra ba mi hai ba ne ba adu mi ole laganda sei ohum khai na akhoi si le hele trong lo bi da ngang hat da wadi watai phau gi dre kaw gre risigan de kaw gre jiri gi kaw gre adegi akhoi gi si sana me si chat bi akhoi gi manipur fa sema le ba da thili photo me nu ying bi ro ko remind to bi ro hai bo me am je akhoi hayeng manipur gi vote lak to re du to re adegi paisa tha da manipur cm gi keno gi account ta lupa lising tra tra hap to re ko to re na lising kai job se nu ne example to pi jau ge ba ko lupa lising kai to hap re ji khal je ba one time da madam da lupa lising kai vote ki pire chahi manga gi pathok da per day da only rupees 27 khatani lupa kuntre katane chahi manga gi nangi punsi da moine lei do ji lupa lising yang kai piro bok da chahi manga da lupa kuntre somda gi lupa kuntre katane ba nang bo dam thino ho khoi bo dam thino hong khali do kai gi no hamni da lupa lising ohum piro bok da no mo da chahi manga gi pathok da lupa ga paisa kun manga ga no tai ba ko adu sigu mo me am je khoi hanjan
akhoi di sida kita voice again talk ini bako. We do understand we have so many resourceful person in the state. Akhoi di hene resourceful expert mayam mai lay bako. But at the same time akhoi ki voice na silent lagadi resourceful lagadi silent lagadi ai Nigeria jibo bako. Adu silent lagadi silent lagadi matam du jing natre voice oi biro. Adu yamna resourceful oi biraba expert oi biraba degi lebak nusibagi ihun yawgadi thola kan da khoi punna haribo kanoji changjin mina je haibne bako. Adu na khoi di DPF ki one di aro bedai matamiji Democratic People Front ki one di expecti leite matam di leri asing ba imaleba ki ipu ba khoi ki ting chawro agi thabi na kari ka horo ko adigi kanona wangi wahoro kanogi hingonda du lebine da lebine haise masi yam phajaba wahini ko masi oibiu hamni da angang na chawri ba anga khoi iru jira ko da adugi nausum adugi sei du sa ga loi luri ngak da tro ting chawro agi madugi poto ahalman na thamamba powari gi wari de nango da chango haibane ba numine kari ka numik kum nga lo haibane ba adigi khoi gi powari gi kanogi hingonda polang leibani lasing polang leibani huili na sokuni hari do koi gi jingda koi na losala ba puya ka leibani jingmi tami khoi myam je dinner ga toner ga leyu haibane ba ko masek mangan leiraga hingu haibane ba imana khoi da irujera ko da koi gi kano irujera ko da sak iba isei se adu salak pa mi wer ga di noina Rayja Sabha chapada madui mathong do pangthok haibani da. Okay. Thank you very much. Thagsari ai lushilakpada ai oja Jimmy da lakchake. Oja Jimmy na kalamarom da khigi oja Biren gi matam da adum haidi mi haise ai sungai mi sungai ai gi adum weak point haise each and every individual khuding makilo in leigani ba adain tawdana mahakisu weakness point adum ui khangi akhoi aduga magi mana tawramba thabak thawram plus point khara sudum tawragadi tawi pharagadi phai hainingi habadi war on drugs adum yam phaba khongthang amang khakni illegal immigrants sing khandokpagi matang aphaba khongthangni encroacher mayam lanselakpagi tawriba dudana tana reserve and protected area singak senabagi tawrambasi yam aphaba thabakni oja Biren gi su si di akhoi tawramba thabak tudi aphaba dudi dum akhoi khut thekpada phai haijaningi adumakpu mahakna palakpa mahaki anirak suba tenure ahambada khoi covid ki amuk thengnagre anirak subada hairiba 2023 gi me gi tang hum sidagi amuk lae masina maram oirakanda ngasai gi khoi gi lairiba issue ji ngasai gi khoi gi high command adugi mathakta khoi si India gi federal structure da yawgi banina ya tawning bas taw bangam da dami government haibadu mak chap chana oibanina adu oiragasu amu magi tenure magi hojik thoiba conflict sigi matamda khigi baza Birena prime minister unanaba phani amna appointment tanaragasu unaba phangide adu da natana jiri da thokpa thodok matamda jiri chatpa ngamgide senapati lan bangamgide ko adubu at the time of Oja Khemsan hek parak pamatungda Prime Minister Narendra Modi irai laina dum unaba phangi Oja Birena chatpanga mamdaba jiri laina chatki halakbaga trong lawbi da incident thoi Kangpokpi phawraga senapati chatki halakbaga somda naga ichilena ani laigide adubu hairiba mafam singche Oja Biren di chatpadi ngamgideba adu magna hairiba simbakna ngasagi BJP masen ngatani ko Oja Jimmy adu BJP da trust issue di adu kimate miyam sina layeba trust deficit laireba BJP gi karya kata singnadi BJP is the only political party which can save Manipur hairiba but people did not trust BJP they have trust deficit sumaina laigere Sige marak sida ngasagi Oja Khemsan ga Oja Biren ga gi marakta jiri chatpa yaba ngamba ngamdaba adegidi senapati chatpa ngamba ngamdaba prime minister unaba ngamba ngamdaba sumaina lairiba mayam sigi marakta Oja Khemsan adi ngamgi Oja Biren adi amta ngamgidre
ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯔꯦꯟꯁꯤ ꯕꯂꯤꯒꯤ ꯍꯥꯃꯦꯡ ꯑꯣꯏꯒꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃꯈꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯀꯔꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯃꯤꯅꯤꯡꯉꯤ well sida ehak BJP gi su nachadabani na ko manung da chaliba sidi haiba ngamde high command structure ama lakpa se sida se high command se constructive as well as destructive oina ujayeba ai di high command hek haiba ga ne ai mitna singat leba construction or destruction there is no middle way out and that is what happened haina aina khalli hujik ojabiren gi sida hairiba ko anchor na hairise people have to understand kari oi khibna habdo because sida comparison lakhre ko oja khemchan na chatpa ngam gi oja biran na tobi ngam de adu ada na lae high command na lae so there is a construction and destruction both happen in their own party we are nobody to comment on that ko but akhoi gi di kari gi no akhoi na muk asida yeng sali se haibada yeng sali se kai nai di akhoi na thajaraga akhoi gi praja sing na thajaraga akhoi na vote pi gi bani na akhoi gi damak ta lepi gi bani na lep ka ne na thajaraga ne ba tawri se akhoi gi di hope se chawi ba ko high command kana no kari no akhoi gi di lena de na leite ei na haidana as a layman khan ba kanda aingon da high commander ka roi de aingon da di if it is Biren as a chief minister and Biren is somebody who should take care of me ko aduga akhoi ne su respect to ga dami same goes for Khemchan also asida manung da kari politics hana bano ko political arena da moi gi masem gi kari leja gi bano we are no one to comment on that because we don't know it but hoi kenom di tawgre haina loino khan yes mina khange kari tawgre adu ba khoi haiba ngamde ka aduna asida aina comment ama tawru basisu lali na khalli aina khanje kari gino haibada manung hutam poche khanda bani na loina bak superficial ama da khang bani na ko nak na khangwa the same ai su khange because I'm not inside the party I'm not the high command I'm not Biren or Khemchan right aduna I'm not the right person to say that but yes there was something that has happened and aduna khut pullaga laikhare amana khut thadok pire amana khut pun khare haibagi ribam ne haiba ko anchor na haise ado balika bakra hena ko haidana scapegoat oina those kind of a word akhoi di ai di haining de kaino haibadi at the end of the day Biren is also our brother our pabung our Manipur people our people aduna akhoi di kanam ta da scapegoat oini o hening de ko akhoi di amna powerful oina lakhaningi hoi situation duna yadabagi damakta oikhiba yai haina khalli adubu situation do under control tawba yadaba haibadu di leite aduga yade hairagadi then you are same like me why are you sitting there adu question lakhi ko akhoi na haise dunia ba adu di akhoi da pibiro imale ba to akhoi da pibiro akhoi gi ima even lambi du da sorok tu dan nang tum da gai tawri myam che kaino thaja ba do somwat la khraba ko day by day adum tum da cha da gai ne ba leiri se awa ba ngata ne ba tawri se adubu hope amadi leijagi pham do pai ba ko bane pham do gi value do thammaga akhoi na amakak kari haitare expectations ama thamgi but expectation was not met and why that is all together lakpa kanda hujik anchor na su hai ngasai dagi conversation akhoi toba kanda high command se how many times it been repeated how many time it came into the picture and here I want to say anchor na ngasai NDA alliance ni hai bado RPI atwale we in the state we are state party we have been recognized by Election Commission of India aduna akhoi the state party ni akhoi lena dena leite hoi center the NDA alliance through Maharashtra ojabagi wani ko Ramdas Atwale mahati kanoni selected member ni na ko Rayja Sabha gi adu ojabai wani akhoi the state ta di akhoi the high command leite February tang 3 ta Delhi da masamang su lauthoki aduga sida khoi na press conference ta so khoi na haijagi akhoi the state party ni Oja Maheshwar as a president of RPI state Manipur state whatsoever akhoi gi the decision lo basi final ni akhoi high command chat pagi mathau ta de akhoi ai sida haige ba si se amakak kaino ni hai tare ko perception se yam lan lowi sum day to day akhoi na wari sana ba kan da so no di NDA alliance ni NDA alliance natte NDA alliance natte kali gi no habida yeng bi som da example amasule NDA alliance se INC and TMC West Bengal da di moyani separate oi dudi khulli dudi Congress su TMC huli TMC su Congress huli dudi NDA alliance oi raga su ado state ta separate oi ge ba adu man akhoi Manipur state gi di yam tongali akhoi wa insu illoi akhoi gi awa moina khanga da banate kari gi no indori base moina laga yengi ba moina laga leiri ba aduna akhoi state party ni akhoi kan da ba ya de akhoi power
power pai da biya de high command na tau hai bada man ki baat tau gadab nate high command na sida ten tau raga adu tau cha da tau gadab nate akhoi gi sida chara heli nang gi man ki baat tau bagi akhoi da matam leite ai adu khanghaningi aduna akhoi NDA alliance in Manipur state no, not at all. Had it been, I will not sit here. Oja Maheshwar will not sit with this party long. Had it been like this, Manipur hairadi. So I just wanted to clarify iko ngasi media mamang daswe clarify tawge si khatang di haibi gano akoi state ta akoi pura akoi gi right ta akoi independent akoi na tawning ba akoi state ki phanaba akoi tawgani. So that is a totally cut out from the NDA alliance. Ko aduna asi amakhat lai ai na ngasai hai ho dabagi ai si se yamna haining bane. Hujiki jabiran gi su I hope because we don't have the right to say anything. We will have right to say when you are not doing our work. And yes, as an ex-chief minister, you did not do. And yes, as a present chief minister, whosoever, Oja Khemchan, not significantly valuable things that you are doing. Adu hai geto bani. Aduna akhoi gi Rajya Sabha gi MP chatpa kanda. Khaitang sana gumna akhoi gi sana laibak se lumhan bi ba sana bo dok light oi ba chaning ama ni gi to ba ya bro. Mohor the wettest to thambiu hai bai wane. Akhoi na hai se kam kaya karino akhoi na ni disibo. Yes. Yum da nungti gi laga akhoi cheng chak ni ri brai ba government dagi. Government ki scheme di akhoi gi right ni akhoi tax thi ri bani. This is our right. We have to get it. Aduda muka adugi BJP ki si scheme ni adu no. Asi central scheme aise whosoever party da lakpa kan da pira da bani akhoi gi right ni noina thamjalan bagi wani. Hujikta release taw rei ba se karigino. Karigino akhoi na adugi amna wa grisi. Yes. So don't show that dual faces. Me oina human oina hana lakpiyo. Human oina lakpiyo hana maitai oina lakpiyo. Manipuri oina lakpiyo. Be a real Manipuri to face this crisis and then take this crisis there. Kana na karamba high command na stock to bangam do weightage to pura chalaga. Paper weight ama thamba kanda si leng bangam moi do rini. Paper weight to thampiyo high pe wani. Okay. Adu little aggressive boy kaino imalay ba kiwa hairak banin nako. Aduga ura I ground da ima event myamgi awaba se uba kanda chae aduni aina haining ise aduna sugumba se haibi gano alliance ta lebani noina kari tawde no adu pabung na su haigi ko don't underestimate and we all have akoi resourceful ojana su hai ko akoi more than us also resourceful milai lakpio akoi di haine lakpio thabak tawmina si nungsin na leimina si chakhat na bataw si akoi Manipur se loire ai hayeng aina wakhan khan bada mitse usalaga ai gi ichana kari tawdoino hayeng haibasida ai kiba ma yaure ba ai kiba ma yaure aduga mama mapa puna makida aduga yamna pesa leiba nate mapanda thabagi it everything is expensive everything. Nang na kilo mga cheng piraga kay do ba akoy di cheng chaba mini kilo mga cheng do na yabro thau liter man na yabro Yes. paisa khara do na yabro Yes. ochana so haigi paisa do na haki value se asuk yam na down oi brai ba Yes. adubu asida di ai government da hairoi akoy gi Iran ni akoy na value down to hon bani down to hol lawai si asida gi hen na di akoy makhada tathara roi si punna Hajana development gi lambiam da laksi highway wani ko. Okay, thank you very much. Tanungay ngasi gi puchari ba topic asida khoi tongan ba panelists ahum na masamsa gi ba warhol kya ma thambiduna mapung phan biri lakadori ba June gi tang tara ga nipan da pangthokadori ba Rajya Sabha gi MP gi khoi gi represent si kanana tawdagi haibadu matang da khoi chapchana khoi speculation ni adubu miyam gi priority di khoi gi oja birena khare hena lumna thame habani adu maksu khoi haibangam de masi high command na yaning ba high command na pirak po order du gi matungina adumak oigani haibagi chapcha ba thajabasi adumak lai masi gi chanabi si adumak laktana lairabanina aduga lairiba chanabi si khoi gi lairiba representative singsina haidi Masidagi ai egi political will do yontho kanda ai egi chakri duna hena lui haina khandana lairabanina ngasi Manipur gi phibam se si yoropani duna yamna hojik luraba asumlaba yamna jiraba yamna luraba tanja sida khoigi asigumlaba Rajya Sabha gi MP gi amana Manipur gi interest ta Manipur gi core issue da chaiba Manipur si kanbangamba miyam gi damakta voice raise to bangamba adugumba khoigi adumak BJP na number game da BJP na adumak khoi
लेबनीना बीजेपी दगी अदुम बीजेपी सेल्फ दगी अदुम चक्कदवा लेरबनीना अमुक्तंग मियामना बीजेपी दा मांगलिबा थाजबसी खोयोजा मसाई सोमोरजित नसो हाइबीबदु हौजिक लेरिबा फिबमसिदा हीरो कुंगे हारगसु याम लाइबा तांजा जीरो कुंगे हारगा जीरो दा हंदगे हारसु याम लाइबा तांजाने अदुना यारिबा मखै हीरो कुंबिरगा हीरो गी अचौबा रोल दुमा रेस्पॉन्सिबिलिटी दुमा लौबिरगा मणिपुर दा लेरिबा अखोगी मणिपुरी सिंगी दमक्ता लेपिरगा लेरिबा इशूसी conflict si kangluk ani khak tho ambadagi tongan ba chain of reaction thoga hojik si aduki matik yamna phibam jadaba ama khakta lairibani aduna lakadori ba 2027 gi election sinasu manipur gi khoina bjp da thajaba mange trust issue lei hargasu lakadori ba election sidasu ai gi chahi manga gi right si paisa kharada yon thokpa taragadi मसी लाकदोरिब इलेक्शन 2027 सिदा मणिपुर की मराइबक्सी लाकदोरिब इलेक्शन सिना लेपदोरिबनी यस अखो याम वाई मणिपुर सी इकोनॉमिकली एदुकिमटिक डाउनफॉल चलबा अखोगी हाइदी इन्फ्लेशन रेट ना दुकिमटिक हाई ओइबा पर कैपिटा इनकम ना यामना लावेस्ट ओइबा अदुगुम्बा लमदम अमखकनी अदुमक हिंगबदा अखोई पैसा चंगी पुक हंग्री मैन इज एंग्री मैन हाइनरिबनी अदुमकपु means of existence haibasimaga ekhogi dignity hingbagi dignity haiba magalai haiba dignity si ekhoi manghandana manipur imalai baksi ekhoi amuktang isagi value si ekhoina lepsara kanda chahi manga gi mamal yamlaba bot si shelga onadana ekhoina karamba mihutta karamba mirepta kanada bot piraga manipur imase kangadage लाकदोरिबा 2027 सिदा एखोगी मणिपुर इमागे मराइबक से लेपकदोरिबनी अखोई अमुक्तंग पुन्ना रिप्रेजेंटेटिव सी अखोइना मखोइसी पाखोल लोई ओइना सिजिनगदोरिबनी अखोइना मखोइदगी हेना चाउरिबनी अदुना अखोई अमुक्तंग अचुम्बा वारे फिरे लौमिनरगा अखोई इमालेबाक मणिपुर सी कन्वीनसी हाइबा वारोल से थमजबो लोइनना ngasi gi unedi miyeng tabiri ba khwai punam gi mafum dagi kaina na baya thangni jari till then take care stay safe and good night. Sparkle Educational Service ki Career Counselor ki Female amasung Male ki ahangba post ani kauri Educational Qualification MBA loiba oigadabani Fresher amasung Experience leiraba miyoi singna apply tobiba yagani Hena akupa marul kidamak 7005063196 natragana 9366230077 da contact tawiro natragana aikogi office Sparkle Educational Service 2nd floor Northeast Window TV Building Hata New Tikon Road Imphal East Manipur da lengsin biro Admission open National Institute of Electronics and Information Technology Nalit Imphal-gi tongan ba course singi admission haujari chahi amagi PGDCA chahi anigi MCA MTech AI and ML MSc IT MSc Bioinformatics yauna 2026-2027 session gidamak chahi marigi BCA BSc Computer Science BTech AI and ML amasung chahi ahungi Diploma Engineering da ming chananaba registration toba yaragani PGDCA, MCA, MTech, AI and ML, MSc IT, MSc Bioinformatics ki oina registration tobagi aroiba numi lakliba June gi tarik 12 ni entrance test na June gi tarik 13 ta phangthokani BCA, BSc Computer Science, BTech, AI and ML gi registration tobagi aroiba numi na Megi tang kunni entrance test na Megi tarik 13 da phangthokani nupa macha amasung nupi masagi hostel gi khudong chabasu pijari SC amasung ST mahiroi singi tuition fee free oijagani pijariba QR code asida scan tawraga online registration tawbasu yagani akupa maru gidamak mobile number 8132062261 natragana 7005106072 da call tawbiraktuna khangbiba yagani Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta da leiba khwaidagi pharaba hospital singi manungda ama oiriba
Babina Hospital Leijari. Mafam asida thazaba yaraba amadi sel yamna changbana specialty kunhen bada ana layeng bagi khudong chaba pizari. Pediatrics, cardiology, cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhoigi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari. Aduna state wangada amu karigi chatlugani aikhoigi Manipur da su hojikti awang bathaki healthcare fanglabada. Matam mangan biraganu sel hena tingin biraganu aikhoigi specialist singdagi malemgi apaba thaki layeng pataki yumpam oiba service lobiyu. Babina Hospital, where hope meets compassion. Aku pemerol gidamak Babina Hospital Sajiwa Jail Road Kabai Soy Imphal East Lengsing birau. Natraga aikhoigi phone number 6909390666 ta call tawbirau. Step into a world of endless possibilities with 18 dynamic faculties and 180 plus courses. Unlock your potential with industrial-ready training and placements. SGT University, empowering tomorrow's leaders.